هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، خیلی که میدونین وقت به وقت، هر وقتی که وقت شد و کوشش میکنم که چیزی صحبت کنیم. تشکر با انسان های گویم که به نهایت подписаться کرده ایستادن و کامنت نوشته ایستادن. کامنت های غلط، بعضی کامنت های درست، بعضی کامنت های نادرست می نویسن. بله میدونم در هر جا هر وقت هست، هر خیل وقت هست، نه که همین را نگاه نکرده باز هم کوشش کردیم که کمی هم باشه صحبت کنیم. از خواب خستین البته امیدوارم تماشا میکنین و میبینین چیزهایی که به شما لازم است، یعنی او را برای خودتون میگیرین. چیزهایی که لازم نیست اصلا دیگر از پیش نشین، میگذره میرم. نسل های آینده چیزهای لازمیشه باز هم از این نوارا خدا خواه گویم که میگیرن. یعنی عذاب نکشی راحت از کجاست. البته که همه کرده باید انسان عذاب بکشه. در باره تعزیه بیان کردن بسیار انسان ها در کامنت بگیم که تحقیر و نمیدونم دشنام یا اینکه گپای غلط نوشتن. خیلی هر یک انسان اختیار داره چیزی بنویسه، دیگر ما پیش راه او را گرفته بگیم که دهن او را بسته نمیتونیم. یعنی مفکوره و بگیم که تربیه یا تعلیم او انسان بگیم همون قدر است. و ما همچون انسان و همچون هموطن بگیم که همدردی ما بیان کردم. واقعا هم مشکل هست. اگر گرچند در دنیا ببینید اگر از حیوان ها قیاس کنیم، خلاصه براریم از حیوان ها، در دنیا یک حیوان هست عموما در مردن نه فرزندش نه در مردن برش بدگی انسان و برش بدگی حیوان یگان چیز که پروا نداره، یک حیوان است. دیگر تمام حیوانات در حالتی که اگر در فرزندش بمبره گویم برش بدگی همراهش بمبره منظره، یعنی او حیوان غمگین می شود، او حیوان نالش میکنه، او حیوان آبی چشم میبروره. حتی که خر هست در حالت یگان خری برش بدگی یا فرزندش یا دیگر چیش بمبره، یعنی که آبی چشم میکنه و صدا میبروره. گاوم از اون جمله، شیرم بگیم همه حیوان ها بگیم که در باره اگر که یگان امرش یا فرزندش یا نزدیکش بمبره، یعنی که او صدا میبروره، یعنی که او چشم میکنه و بگیم غمگین میشوه. و بعضی حیوانایی هست که روزها چند روزها هیچی نمیخوره وحشه نمیخوره. یک حیوان هست اگر بچهش بمبره خوردن میگیره، بچهش میخوره و پیشکو پروا نمیکنه. قصه یگان چیده نیست. این حیوان خوب است. برای همین در همه جا بگیم که این خوبه، یعنی زپرت میمونن که مثال رفتار خوب نکده. همه خیلی از او حیوان خوب. اگر بچهش بمبرم پروا نداره، در پیشش بمبره پروا نداره، میخره بچهش در کار شود میخره، بمبره میخرش. انسان ها هم اگر با خصلت حیوان ها بگیریم تقسیم کنیم، بعضی انسان ها هم همون خصلت خوب دارن، بعضی انسان ها دارن. چقدر نزدیکش باشه، در برش باشه فرق نداره، هر چی باشه اگر بمبره ای پروا نداره. یعنی در قصهش نیست که مرد و همرام بود یا بچم بود یا خشم بود یا دایه آغل زندگی میکردیم، یعنی پروا نداره. بگیم که این خوب است. همین انسان هم بعضی انسان ها مثل همین خوب میشوند، خوب صفت میشوند،
парво надоранд, мисол наздикиш мебара, акаш мебара, додараш мебара, дар ҳол хирсанд ҳам мешавад ки баҳси хона доранд ё ки намедонам муросои якчира муросо надоранд дар байношон. дар ӯ ҳолат ӯ хирсандӣ мекунад дар мурдани ӯ ки яъне ки тамом ина мурд, хона дар ма монд ё ки мошин дар ма монд ё ки бигем ки ягон чизе бид ки дар ин монд, ӯ мурд, яъне ки ними ҳамура бояд ба ӯ бита ва ними дигааш ба худаш бимона. вақте ки ӯ бимбира и соҳиби пирра мешавад, барои мурдани ӯ хирсанд мешавад, барои мурдани ӯ хирсанд мешавад. яъне ин инсонҳоро метавонем ки мо хуксифат бигем. барои мурдани як инсони дигар хирсанд мешавад. ира мо метавонем ки ба ҳазор бигем ки ино хуксифат ҳастанд, яъне ки барои инора ягон чи муҳим нест. муҳим барои ӯра долияи хидшонай, ризқи хидшонай ва нафси хидшонай, ӯ чизе ки ӯ даромад мегиранд, ҳаму даромади бигем ки хидшонай. дигар ана қиссаи ягон чида нестанд. дигар вода фарқ надорад. барои ҳамун мо бигем ки як инсони инсонсифат ҳастем. ҳамчун инсонсифат гӯем ки ҳамдарди худмона баён кардем. боқию тараф фикри назари шумо буд. бигем ки дар ма дахолат надорад фикру назари шумо, таълиму тарбияи шумо ба ма дахолат надорад. яъне ки ман дигар намуд тарбия ёфтагӣ ҳастам, шумо дигар намуд. ҳар як инсон аз тарбия, аз рафтор ё ки бигем аз атроф, аз ҷомеааш бигем ки ибрат ва таълим мегирад. хулас мегӯям ки бармегардем сари масъалаи худмон. яъне азоб накашӣ роҳат аз куҷост? яъне барои ҳамаи кор бояд азоб бикашӣ. барое ки зимистон агар хӯрок дошта бошӣ, тобистон бояд кор кунӣ. ҳамин хел аст. албатта ҳамчунон гӯем ки мо даъво аз озодии тоҷикистона мехоҳем. ҳар як инсон, не ки касе ҳам дар инҷа саҳми худша гузоштан ва коре кардан гӯем намехоҳад. яъне метарсад ҷони ӯ афзалтар аз дигар чиз аст. ҳамчуноне ки ҳамо бигем ки инсонҳое ки даъво аз биҳишт мекунанд аз мурдан метарсанд. бибинед бародарои азиз, то агар инсон яъне намира, ӯ биҳишт ё дузах намеравад. яъне ки мо шумо медонем рӯҳи инсон меравад. барои биҳишт ё дузах рафтан албатта мурдан дар кор аст. кадоме ки талаби биҳишт мекунад, ӯ бояд аз мурдан натарсад. яъне ки ҳама вақт орзу кунад ки ман тезтар бимбирам ё ки намедонам бимбирам ва бигем ки равам ҷои дар кори. аз он ҷумла бисёр бигем ки инсонҳои даъвои эшону милогӣ мекардагӣ инсонҳо дар тоҷикистони мо, яъне ки бисёр аз биҳишт ҳарф мезананд, чун дил дар ин дунё бастагӣ ҳастанд. тамоми калимашон аз ӯ дунё ҳаст, аммо худшон пула бибинанд, дигар чашмошон бозӣ кардан намедояд. яъне ягон тай ҳамора мо надидем ки бигӯянд ки не ин дунё бевафо аст, барои моро ӯ дунё дар кор аст. барои ман нами кулбам ё ки нами зиндагим бас аст. яъне ки ман аз ин дунё дигар намехоҳам ягон чизи дигар. яъне ҳамаи кори ман барои ӯ дунё. аммо тамоми инсона ба сабру тоқату ба ҳамаи чиз бигем даъват мекунанд, худошон даъват мекунанд ба сабр, ба тоқат. сабр кун бачам, тоқат кун бачам, ҳамаш мешавад бачам. худованд инсони ба сабра дӯст медорад, не ки худаш як рӯз гишна монад, тоқат карда наметавонад. як рӯз гишна монад, тоқат карда наметавонад. яъне ки агар ки чанд қадар ки маблағ дирозиш кунӣ, намега ки бачам барои ман ризқи минами бас аст. барои ҳама қиссаҳои зиёд мебофанд, бисёр қиссаҳо мебофанд, мегӯянд. аз он ҷумла қиссаҳоро ки шумо дӯст медоред ва албатта ки мо ҳам қиссаҳо зиёд медонам. агар ки бугум агар қиссаҳо зиёд медонам.
замони як аробакаш ё ки як бигем киракаш ё як боркаш ҳар рӯз бигем бор мекаша ва як танга кор мекунад. Рӯзона кори ӯ як тангаи ҳаму давр замон кор. яъне як сум кор мекунад, як сум ҳаму ризқиш будааст. ин қиссаҳои ҳаму инсонҳои ҳаму замон. як сум ризқ доштааст ӯ. бигем як дирҳаму ди дирҳам ҷамъ мекардааст, рӯзи дуруз кор мекардааст, як сум кор мекардааст. То абед ҳам кор кунад, як сум кор мекардааст. То соати 10 шаб ҳам кор кунад, як сум кор мекардааст. яъне ки бояд рӯзе бигем ки кадом як пайғамбаре бо худо яъне ки пайғом яъне мулоқот яъне бо ҷабраил мулоқот ба пайғомуро ба худо равон кардани аст. ва ки мегарда ҳамуҷа одаморо мепурсад ки мисол гирем чӣ арзу чӣ шикоят дорен. албатта ки як бигем анекдот беш нест, не ки барои ин қиссаҳо ҳазорҳо инсонҳо ҳазорсолаҳо бовар карда омада. ва мия мега ки хай мардума мепурсад чӣ пайғом доред шумо дар худо, шумо чӣ пайғом доред дар худо, ту чӣ пайғом доред. баъд ҳаму киракаш мега ки ҳамин ман то соати 12 кор кунам, як сум кор мекунам, то обед ҳам кор кунам, як сум кор мекунам, чанд қадаре кор кунам накунам, ҳамин як сум кор мекунам. да як сум ҳамин танга ба танга ҷамъ мешава, як сум мешава. ҳеҷ не ки ҳамин бигем ки зиёдтар шава. ман мехостам ки худованда пурсем яъне ки ҳамин ризқи мара зиёд кунад. ки ягон анекдоти беш нест. бофта яъне бисёр қиссаҳои бофта зиёд ҳастанд, ганда бофта зиёд ҳастанд. баъд як нашакаш меяд мега ки худоро бугӯ ҳамун ҳосили нашаро ҳамин сол созтар кунад. ӯ сол камтар буд, ин сол танқисӣ кашидем ҳамин наша. ҳамин сол ҳамин ҳосила як борон морон асос кунад, ҳамин наша шава бисёртар шавад. ҳамин наша шунондагиён ҳосили хуб буд. ака бибинед, ака нашакаш аз худо наша пурсида истодааст, аробакаш бигем ки аз худо пул пурсида истодааст ва бигем ки мерава як одам дар болои санг намоз мехонад. мега ту чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? мега ки ман 70 солиса дар болои нами санг намоз мехонам. 30 сол ман рафт, дига қувва намекунам тоорат карданда. яъне ки агар имкон боша амонатша гирава ва бигем ки ибодатмона қабул кунаву ҷаннатро имон кунад. аки албатта мегӯм ки анекдот беш нест, не ки хам хел бофта сохта ва ҳазорсолаҳои инсонҳо ба ин анекдотҳо имон доштанд. бигем ки чизои бофтав сохта. ягон бор бигем ки худованд аз банда намепурса. аввалин чизе аст худованд бандара худаш бигем ки огоҳ аст, медона ва ризқшам мета ва ғайрашам мета. барои лозим нест ки тура пурса ту чӣ мехоҳӣ ё ту чӣ мехоҳӣ. баъд гӯем ки пайғом мерава ба худо, ҷабраил қатъи ҷавоб меояд. ҷавоб меояд мега ки ман ҳамин ризқи ҳамин бандара як танга кардагӣ аст, яъне ҳамин як танга. хай нашакаша бугӯ карочи ин сол ҳосилиш соз мешавад. ана ӯ намоз мехондагиро бугӯ ки ту миннат кардӣ намозта, так шуд ту биҳишт намеравӣ. ҳам хел қиссаҳо аст. яъне ту бояд миннат намекардӣ. кори кагита бояд ту миннат намекардӣ, яъне ждат мекардӣ вақтит омада буд, не ки ҳам вақт шуд омаданда ту худат корборо ҷазир кардӣ. карочи ҳам хел бигем ки мегуфтам. хулас калом баъди аробакаш ароба мекаша. як рӯзе як одам бороша мебара, шедра платит мекунад, 2 сум меташ. 2 сум амта меброраш меташ. саҳар қатӣ. баъд ин мегардам 1 сумша мегирад, 1 сума мета.
من میگه که چی بهتری میکنی؟ من امروز ترا دستم دادم و دادم میگردم میگه که نه ما خدا پیغام گرفتگیم که رزق ما اسم است ما دستم نمیگیرم. خلاص ببینید یعنی که هم خیلی چیزها بافته ساخته مردم چیکار میکردن؟ مردم اوبیدید میکردن باور میدروندن که تو که مردم در همون گشنگی و تشنگیش همه هر چیزی که بگیم که خوجش میته همون را گویا که خدا رزقی همین را همین خیل کردگی است بگیم یعنی که این حق نداره در دو تنگه یک تنگه باید بگیره گفتگی معنا قطعی در سر مردم بگیم همین چیزها را چیکار میکردن پیش میکردن این را کیو میکردن یا همون بگیم با نام همون ملوی همون دور زمان همین کار قطعی مشغول بود میگم که مردم ها اوبیدید میکردن که هر چیزی که خوجت داده ایستاده است این اوجه همون رزق خدا است یعنی ای زیاد طلب نکه برای که اگر خداوند تر هم قداده باشه بگیم که ای زیاد دیگه نمیتد صد کوشش کنی نمیتد یعنی هر چی دادگیش او دادی خدا هست خوجت دادگی چیز او دادی خدا هست اما اگر این طرف بر بگردیم نگاه کنیم خداوند میگه که چند قدر تا حرکت تا زیاد کنی همون قدر ما برکت هم میتیم یعنی که تو چند قدر بجنبی هم قدر رزق روزی زیاد میشود یعنی در اینجا ما برای تا اپریدلیون رزق دادگی نیستیم که یک تنگه باشه یا که دو تنگه باشه اگر که یک تنگه یا که دو تنگه میبود پس خداوند برای یک تنگه رزق فرماندگی بود که ما برزم او آدم بروارد بایره بگیم که دو تنگه داد چه خیل داد این значит گفته خداوند نروشت کرد میشوم خیلی میشود یعنی که او قداد برای که خداوند پیغام رایی کرده بود که تو یک تنگه کار میکنی اگر هزار کار کنی نکنی بغیر از یک تنگه یعنی رزقت زیادی نیست لیکن هم یک تنگه در زندگی که مردم ها بیدید میکردن که همین کمترین چیز قطعی تو زندگی که طاقت که یعنی اما خطا بیاوده که اشتا تو بدون که تا عزیز زیاد بگیم برای تو نیست خوجت همین قمیته همین دادی خوجت تو دادی خدا بگو همین زندگی که همین طاقت که گفتگی بگیم که مردم ها اوبیدید میکردن در همون زمان ده و تو همین زمان هم مردم به همون مفکوره به همون تفکر بگیم که با همین مفکر یک بیچاره خونکی در اتوبوس نیست رفته است بگیرمش چون یکی نجمی زندگی میکنه فکر نیدم دا زندگی میکنه تو اومده است برای ایسا دوری بده ایسا کجا میره یعنی که مردم همه خیلی اوبیدید میکردن مردم همه خیلی بگیم قناعت بخش میکردن که تو که مردم دیگه از خوجاش طلب نکنه یعنی نبروین گشنهیم نگن نبروین از شاه طلب نکنن که شاه تو چی بای خیل بگیم که حق ما را خورده استی یعنی هر چیزی که هست همون را بگو که دادی خدا هست بگو همیشه کراچ طاقت که بخوا تو امروزا همین چیز مثال گیریم در افغانستان یا در تاجیکستان این چیز ادامه داره اگر که یا میگفتن که نه هر چند حرکت تا زیاد کنی خدا بر همون قدر رزق تا زیاد میته یعنی خداوند رزق چوشیدگی از در زمین تا اگر که بچی چند قمیتونی مهنت که گفتی هم گفت کار که ضربت ود میگفتن اگر اینو حق کار کردگیش ما امروز زیاد کار کردم گفته از شاه طلب میکردن چی من زیاد کار کردم و هر چنده که شاه همون پوچوی همون زمان یا همین زمان استفکه را بالا کردن میگرفتن ساعتی کاری یا را یعنی که زندگیشون
пин кардан мегирифтан, ино ҳамон қадар пулш медодан, ҳами пулда ӯ тоқат мекардан, ҳамон пулда қаноатбахш будан ва мегуфтанд ки значит яй худо мера дода истодааст ба мора. Тамом, мо дига ай зиёд ҳақ надорем. ҳамон тангаи сиёҳ, ҳамон ясм коркадаги, ҳамон аробакаш, киракаш бигем ки ҳамон будааст. мардумай дай хел дар сари мағзиш бигем ки таҷовуз мекардан меомадан ва ма охирон агар ҳами суханҳои ҳами домулаҳои худмонам агар оз бигирам барои шуморо перевод кунам, ҳами чотка яснаша биёрам битум, бале мефаҳмам, барое ки мардуми мо мафкураш бигем чиқри бад даромада рафтагиай бовар карда. Дигар вақте ки ту бугӯй агар як чиза ҳақиқата бугӯй, дар назари ӯ ту танқид кардести, таҳқир кардести. дар ҳамин бора мегӯм ки ман вақти суҳбат мекунам, баъд баъзе дӯстон мебироянд, мефаҳмам ӯ бале ӯ ҳамун полни даромада рафтагӣ ҳастанд, ҳамун гапҳое ки ӯ фаҳмидагӣ аст, ӯра инкор кардан кофир шидан аст. ман мегӯм ки бисёр гапҳо сохта шидагӣ ҳастанд, яъне бофта шидагӣ ҳастанд, аз дин берун асти гапҳо ва динбозо ҳаст. то оне ки мо агар ҳамин динбозоро тоза накунем аз дохили дин, яъне ки дини мо бигем ки боз ҳам ҳамун дасти динбозода, аз номи дин мардума бозӣ медуронанд, мардума тов метан, мардума фан мекунанд ва мардума убидид мекунанд, меёранд, мардума дигар русла, дигар тараф управлят мекунанд. то ки агар ин ҳами қарӯз ҳами ба номи эшону амри маъруфкуну муллоҳои мо агар барои шуморо як ҳақиқати бигем мусалмонира, як ғурури мусалмонира ислом агар ба ма вуту мерасонд, бигем ки мо вуту ҳоли иқадар беғуруру беномус набудем. иқадар беғуруру беномус набудем. барои чӣ? Барое ки моро заиф кард. фақат шумо аҳамият битед, фақат тарафи заифира гуфт, фақат тарафи заифира ба мо бигем ки слабост психикаи шуморо слаби кардан гирифтан психикатона. вақте бибинед мо шумо баъди 90 гишна ташна зиндагимон вазмин буд, я ҳазрати эшонои мо чӣ кор мекарданд? фақат дар шикамаш санг бастани саҳоба, гишна будани саҳоба ва бигем ки фақат аз ҳамин чизо суҳбат мекарданд. барои чӣ? барое ки мо вутро убидид кунанд ки мо вуту дар ҳамин гишнагӣ ин санҷиш аз худованд гуфта тоқат ки мегуфтанд, тоқат ва ҳамтари тоқат мекардагиҳо бисёрашон аз Аврупо омадагианд, тоқат кара натонистанд. баъзан ҳолатҳо ман худам да савол метамда, мисол 28 давлати арабӣ ҳаст, давлатҳои бигем 28 давлати мусалмонӣ ҳаст, дар инҷа чӣ мекунӣ? мисол ва мисол меёранд ки дар вақти замонаш пайғамбар дар ҷое ҳиҷрат кард ки уҷа ғайри мусалмонҳо буданд. хорошо, ҳамун замоне ки пайғамбар ҳиҷрат кард дар минтақаи ғайри мусалмонҳо, берун аз ӯ бо буд давлати мусалмон ки пайғамбар ҳиҷрат накард ӯ тараф, ки мисол гуфт ки он ауҷа давлати мусалмонҳо аз ӯ ҳиҷрат накарда, иси ҳиҷрат кардова. барое ки набуд, аҳозе ҳаст, шанс ҳаст, вариант ҳаст, давлат ҳаст, кишварҳо ҳаст, давлатҳои мусулмонӣ. чӣ ба намерем ҷа? мисол гирем да, баъзан вақто ман хел бигем ки савол ба ман пайдо мешавад. барои чӣ? барое ки имрӯз аз ҳамин дасти бигем ки аферисту мошенникҳо мусалмон дар мусалмон дига боварӣ намекунад. мусалмон дар мусалмон боварӣ намекунад.
مسلمان از مسلمان دیده در کافر زیادتر گفت که چون که کافر میگن غیر دین در باورشون زیاد است. در اینا باورشون زیاد است از مسلمانی خود. برای چی؟ برای که باور نداره، گارانتی داده نمیتونه که من روام همون انسان، من مسلمان در هجرت کرد از دست ظالم پیش ما اومد، بیا ما را جا کنم، مثال دستگیریش کنم، زندگیش پیدا کنم، پولش بتم از بگیم چیزی مسلمانو ماهانه را معاش بتم تو جاش یافتن، خونش بتم، یعنی این چیزا رو نمیکنم برایم نمیروم برایم افضلتر بگیم اینجا است که اینجا بازم از امونو دیده بگیم که یک یاردمت میکنن، یک پولت میتن، یک خونت میتن، دستگیریت میکنن، در کوچه نمیمونی، گشنه نمیمونی. ما عموما بگیم که پلیساش طرف زیاد است، یعنی ایسی میوید. برای چی؟ برای اون که همین مسلمانی در دست اسلام بازها زد، اسلام بازها، و با اسلام و مسلمانی ما بازی کردن، هر روز بازی دروندن، مفکوره را تجاوز کردن، ما و شما را از راه بیرون کردن و برای همه ما ضعیف شدیم. ضعیف اگر که ما و شما را غرور تربیه میکرد، غرورای صحابه را میگفت، گشنگیش نه، غروراش هم میگفت، بگیم ناموساش هم میگفت، ننگش هم میگفت، بگیم که دیگر انسان ها را ننگ ناموسش هم میگفت. حال امروز ما وقت بگیم که توی روز آمده نرسیده بودیم. برای همو اسلام برای اپراولیت کردن من تو مسلمان که در خدا که باور داریم و ما همین ملاها را دین دیدیم ده باور کنیم. دوستی خودم زنگ میزنم میگه ای بچه تامی دینه چی بایقه میگوی؟ میگم آخه ما بگو که یکان حدیث گفتم ترجمه کردم، چیکار کردم که ما دینه چی گفتم؟ ما دین بازار گفته ایستادم، بیاین همیه را توضیح کنیم. از با هست جوانای صادق، هست جوانای دیندار، هست جوانایی که حقیقت جو، همین انسانی که نقل میکنه فقط اینه میگفت که همون گفت همون شوم شدگی است، همون شوم شدگی است نقلاشون که با خدا قسم، برای که نقلا اینو در دین یگان رب نداره. همه اروپا اومدن همه کار دوام دادستن، همه اینترنت در باز هم میدونم یکی های پیش میبرم میگم همه جوان یکی یگان گپ پیشوز گپ میزنن، یک گپا گپ زده ایستاده است، یک گپا گفته ایستاده است. باور کن میگه کی و کی میگه؟ کی میگه؟ میگه که فلان روز فلانی اومد، فلان کار کرد، فلان شد، فلان کی، کدام سال، کدام چیسلو، کدام وقت، کی گفت، در کجا ثبت شدگی است؟ نیست در این چیز. امروز ببینید اینا چقدر از تاریخ‌های خودشون، از بگیم از گذشته‌های خودشون میفخرن یا عبرت میگیرن و ما چی میگیریم؟ هیچ. برای ما را فقط شاعر قهرمان کردن، نویسنده قهرمان کردن. یکی ما داشتیم مردمی که اگر ما نمی داشتیم ما دولت خراسان نمی داشتیم، اگر ما نمی داشتیم جنگاور قهرمان، ما قدرت از کسبی سرکردگی این طرف تو تگ هندوستان و این طرف گفتی همون گفت تو تگ روسیستان ما بگیم که ضبط کرده نمی گرفتیم. این قدر جورا با شاعری و پراولیت کرده نمی شود. این قدر جورا با شاعری و پراولیت کرده نمی شود. значит ما داشتیم سیاست مدار، ما داشتیم جنگاور، ما داشتیم همین چیزها را که نه قدر جایها را
забт кардан, гирифтан, ин қадар ҷоя управлят кардан, ба қалам не, бавтари шоирӣ не, ба бигем ки мушт лағат, ба зӯрӣ, ба бақагӣ мо доштем, значит чизҳора мо надоштем гуфтагӣ уже ин худаш бигем ки ғалат аст. Агар ки мо рӯдакӣ ягон ҷора управлят кардагӣ нест. Имрӯз рӯдакӣ қаҳрамон аст. ҳофиз шерозӣ мега ягон ҷора управлят кардагӣ нест, ягон ҷода ҷанг кардагӣ нест. имрӯз ки асту? Имрӯз қаҳрамони тоҷик аст. Не ки ҳамон ҳофиз шероз зиндагӣ мекардагӣ, рӯдакӣ зиндагӣ мекардагӣ, кишвара қаҳрамонош, ҷанговарош, постбонош, ватанбонош ки буданд. дар бораи ӯ ягон нукта нест. Инамӣ аст заиф кардани миллат. Ман тира заиф кардан инамӣ аст. мегардӣ баъд китоби рӯдакӣ хонда, дар бораи ӯ рӯдакӣ зиндагӣ мекардагӣ, давлат армия дошт, сарлашкар дошт, ҷангҳо мекарданд, бигем тамрино мегузаштанд. бо дар дуруни солдатҳо бигем хусусан солдати ҷанговар буд. ино ки ҷо шиданд? ино чӣ ба нестанд дар таърихи мо? чӣ ба ино сабт шидагӣ нестанд? чӣ ба дар бораи инсонҳо бигем ки ягон чӣ гуфта намешавад? барои чӣ? барое ки ман ата заиф шем гуфтам. ман ата намо ғурури мардира ба шеъру суруди иваз кунем гуфтам. ман барои чӣ имрӯз ман худам як инсони санъаткор ҳастам. воқеана ман як инсони санъаткор ҳастам. ман суруд мехонам, аз ҳамаи артистҳода зур суруд мехонам агар бихонам. ман як инсони санъатдӯст будам. ман мехостам кино сёмка кунам. ман таланти актёришам дорам. не ки имрӯз нафрат пайдо кардам. санъати ҳамин санъата дида ку ман нафрат пайдо кардам. ман бовар кунед дӯстои азиз, ман тасаввур мекардаги санъат, ман тасаввур мекардаги фарҳанг, ман тасаввур мекардаги маданият нест дар Тоҷикистон. мурдагиай нест ин чиз. барои ҳамон ман аз ҳамин бигем ки санъат дур шидаму маҷбур шидам санъата ба сиёсат иваз кунам. дигар бигем ки вихд набуд. дигар вихд набуд ки бигем ки ман ягон кино сёмка кунам, сценарий бинависам намедонам, студия бикушам бишинам, бигем команда ҷамъ кунам ва дару ҷамо бигем яъне ки аз қафои ман гуфтиаму бародаро ки ҳам полис омадест. пешам як полиси дига иса мерава, як полис аз қафом омадест. ба ҳар ҳол худо кунагам поворота бигзарам, барои телефон қатъи бигем ки ҷарима мекунанд. агар хай мегум кино тамошо кардистам, мен бача зур гап задестам, мегум амира тамошо кардистам. ҳамтаре мегум. фаҳмидем дӯстои азиз, яке ки ғурура киштанд. барои ҳамон ман нафрат пайдо кардам аз ин санъат, аз санъат, аз кино, аз чизе ки мо дорем. ман нафрат пайдо кардам. агар не остиноро бармезадам, манам метонистам ки кино сёмка кунам. камтарак финанс мебуд, агар шанс мебуд, дастгирӣ мешид, агар ман кино сёмка мекардам. ман беҳтарин овозхонҳоро иншоалло ки пайдо мекардам. бигем не ки ман нафрат пайдо кардам. барои чӣ? барое ки санъат бояд барои инсона ғурур бита. ғурур, ҳамин суруд бояд ғурур дошта бошад дар дуруни.
суруд барои инсон бояд як ғурур буд. Кино, санъат бояд як ғурур будад. ҳатто ки спектаклҳо ва ғайраҳо, ман дар Аврупо ман тамошо мекунам, спектаклҳоро мемонад дар бораи бигем ҳукуматдории фалон замон, фалон бигем шоҳдухтар, ҳамин поле дурунаш ғурур айда номусай. управлят кардани шоҳ ва ғайраҳо, духтари шоҳ, бигем дигар. аз мо дар бораи шоир спектакломон, дар бораи як нависанда бовар кунед дӯстои азиз, ҳамин тамошо карда, агар то чанд амира тамошо кунӣ, то чанд агар санъати Тоҷикистона бибинӣ, ҳам қадар заиф мешавӣ. ҳам қадар заиф мешавӣ меравӣ. яке ғурур тагум мекунӣ. намедонӣ, мисли ҳамоне ки дар таи ях агар як алова ё як гармира монӣ, ях боша, агар ях калон боша, дар тааш ягон чизе боша ки гармӣ боша, оҳиста 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 яха ов мекунад. агар чӣ қадар ғурури сахт калон боша, чӣ қадар ба ғурур бошӣ, ҳамин санъати Тоҷикистон, ҳамин музика ва ҳамин қилиқора ва ҳамин фарҳанге ки имрӯза мо дорем, ҳамин тамошо кардан биги рӯз то рӯз ту заиф шидан мегирӣ. мисли ҳамин ях ов шида нобуд мешавӣ, тамом намемонад. барои ҳамо инсонҳое ки озодӣ мехоҳем, барои озодӣ бояд бигем, барои озодӣ бояд азоб кашид. яъне номус, нанг дошта бошед, агар ки хоҳед. агар биҳишт бихоҳем, тезтар мурдан дар кор аст. кадомед мехоҳем зудтар ҳаракат кунем, бимирем, барое ки биҳишт мерем тезтар. агар то намирӣ, биҳишт намеравӣ бародар. агар то азоб накашӣ, озодиро намебинӣ. бисёр анекдота афсона ки гӯш кардӣ, баъд заиф мешавӣ. дӯстон, кӯшиш ки чизе пайдо ки барои тамошо кардан ё сурудеро гӯш ки ки дар калимаҳо, дар шеърҳо, дар оҳангҳо як ғурур дида шавад. ӯ то кай ҳамутара мисли ки ҳамон Антарктида да барф боридан мегира, ё кӯҳи Бадахшони мо да барф боридан мегира, слой ях шидан мегира, ку ғуруритан ҳам ки слой гирифта, ғурур гирифтан мегирӣ, касе тра управлят карда наметавонад. агар ки хоҳӣ оянда сохтан, нахоҳӣ таваккалат ба Худо. ҳамватанам саломат, сарбаланд, хонобод бошед. фикр назартона кай ки тамошо кардем, зери коммент бинависед. худо нигаҳбонтон бошад.